Facete da una sabato e leggete da sotto. Da sotto. Bilo, danas. Bilo. Ajde dobro, leći da sotto. Da. Možete ići. Kako ću gledati kad imaš nos? Dobar jutro, sestre. Imamo male loše vijesti. Koje? Ukradeni su ispitice. Uči Ovo je se. trojičko ravnatelja. Idemo. Ti, To su još ne, ti i ti. Ajde. Sad. Jeste li učili za krađu ispita? Ne. Imate li kakvu vezu s tim? Ne. Vaša imena? Brus Baričević. Mario Boj. Sljedeća grupa. Ajde, Sljedeća Lana. grupa. Evo. Ajde, idete vas troje. Jeste li vi čuli za krađu vaših ispita? Ne. Jeste li sudjelovali u krađi?
Molim? Jeste li sudjelovali u takmičenju? Ne. Samo vaše ime, tvoje? Tina Švarc. Tvoje? Ela. Tvoje? Stella. Samo stići. Hvala. Idemo sada Baričević, Antonela i Mateo. Idemo. Jeste li vi čuli za krađu ispita? Ja nisam niti znao. Nije. Jeste sudjelovali u njoj? Ne. Niste. Dobro, imena? Marko. Koga vuko. Evo. To vi niste baš ništa. Probali. Ne izgleda tako. Pošaljite sljedeći dio. Jeste? Ko još nije bio? Idemo. Rogić, sam ti. Dobro, onda ti idi. Jeste li čuli za krađu ispita? Ne. Jesi sudjelovali? Ne. Ime. Ivan. Jesi? Sada pošaljem prvu grupu. Nema za više. Hoćeš reći da više nema? Ja, naravno. Da ti se rekla da prvu. Da cijela prva grupa. Prva cijela grupa, ajde. Što se sad dogodi? Gledala sam sad su malo sumnjive. Svi znaju broj, to je malo opakije. Sam možda si voće tako ću da. Ti si Mario. Pa možda isto. Pametan si jako. Po imenu. A ti Đuri. Onda se već malo sumnjivi za tu krađu. Baš mi ne gledate kući, nego okrećete glavu okolo. Ste sumnjivi. Dobro, možete ići. Hrvatski. Ajde, riješi. Završi lako. Dobro. Tad. Ti nešto znaš od krađe ispita? Kako baš ne da smo mi.
Brusa, Marija i Đuro kako vraćaju ispite natrag. Brus! Idi po njega, Dominik. Skriti, što sam? Ne budeš tu uvijek. Ej! Jesu. Šit. Pani. Đuro. I ja. Čula sam da ste vi ukrali ispite. To je istina. Možda? Možda? Ko vas je vidio? Ko je vidio? Nismo. Koji vas je učenik vidio? Ivan. Ne. Kako ćete ga pozvati? Da se išli ukrati. Nismo. A kako kad se rekla da vas onaj Ivan vidio? Vidio. Čo neviem. Pozovite ga u vrtiću. Pozovite ga van. Da uđe. Jeste li vidio pronavu? Da. A koji su to bili? Brus, Mario i Đuro. Jesu to oni koji su sad bili? Da. Koliko su puta provalili to? Samo 2. Hvala. Tak. Dobro. I na mjesto, a Đuro nekako i roditelji su trebali. Ne samo te rješavati. Kraj je školske godine, a Đuro se dosta popravio. Osim što je on, dobro, Andro, danas, kako znate, je davni dan škole i imamo malu promjenu. Neće biti škole, znači možete ići doma, želim vam lijepe blagdane, odnosno praznike. Možete hvala torte i ići.